iyang o favorite pon arso o kala ko ang pongbeyu wangin sanagan ko wangin kan nanala onan kanyi ko wangin kayong kabna karyang kabna wangin speaker o yang amusong ko sa nadagan koros wangin song ko mong lablab o yang amusong ko mong kangkors o sabi mga chong mo hunsak sangat sa pangilap lang kapag marangan Ranawat ngay magari Ligorio the police lieutenant magari Ligorio bacunan station ko yung kakabesya autobahn police blotter o bil irariya mo ko na chongway yung mami. Magacing kupro ko yung kak yung bacuan autobahn police blotter. Ni isek silun song bungat irailan ma-arrested ye charay chungalantagan. Chortan Celestine arrested ko warrant of arrest. Lou Kachin arrested ki warrant of arrest. Tyson Alexander o Evelyn Alexander Koros arrested ki possession of marijuana te kolokol te patuk marijuana. Niisap pa yung sumut yet Railgam arrested. Ratnianis arrested ki mi pali jabun sa kongway o changag warrant sap. Felix Ikalap arrested ki kawanapok ni isap limaong sombungat yechuralikan arrested Max Kilimete arrested ki mi pali jabun sa kongway o changag warrant sap o piniyan sa woche inangi entawaki aramastosa Kapkanti arrested ki kawanapok o Linus Bergron arrested ki Sukau Chin Changa Kuran dan Sabto na ng Webagon. Ni isa ko ng sumbungat, Rodriguez arrested ki Kawanapok o Perming Rangmasao pil arrested ki Kawanapok. Ni isa kisun sumbungat, Yechiral kan ma-arrested. Natalie Chani arrested ki Sukau Chin Changa Kuran dan Sabto na ng Webagon. Snyder Ori arrested ki Kawanapok. Ni Shakwandu, Yechuraigan arrested. Antonio Inakal arrested ki Chungale sa kongway ta mi pali jabun sa kongway ap changa kuwaran sa konan ng Waykabon. Carla Cobar arrested ki Kawanapok. Demerose Thomas arrested ki Kawanapok. Macripson Yuanis arrested ki chungale sa kongway te mi pali jabun sa kongway ap changa kuwaran sap. Yuanis Junior Simon arrested ki Kawanapok. Chungale sa kongway was sa silito na ng Waybakon o chungale sa kongway ni mi pali ng Sobba. Steve Inata arrested ki Kasper Pistosa o Pinlen Apostosa Choror. Axton Willie arrested ki Soche Uya Pukon driver the son changa koran nasap. Everson Marwami arrested ki Angkele o pil Kiliso o wala sili mo naramas tuon Waybakon. Lester James arrested ki Kawanapok o chungale sa kongway panang Sombar. Ni Isaac Tuwang Sombungat Yechurailakan may arrested. Maynard Jacob arrested ki chungale sa kongway panang Sombar. Chungale sa kongway pilwasawas sa silip po ng Waybakon o pil chungale sa kongway magkatap po ng Waybakon. Robino Junior Celestine arrested ki chungale sa kongway wasawas sa silip po ng Waybakon. Aaron Jacob pil arrested ki chungale sa kongway panang Sombar o pil chungale sa kongway wasawas sa silip po ng Waybakon. T-Boy Sando arrested ki chungale sa kongway panang Sombar o pil chungale sa kongway o wasawas sa silip po ng Waybakon. Ratson Teles arrested ki chungale sa kongway o wasawas sa silip po ng Waybakon. June Martin arrested ki Kawanapok. Albert Alains arrested ki Kawanapok. Roland Sanaber arrested ki chungale sa kongway o wasawas sa silip po ng Waybakon.
Irai kan maras tsang ni isak silu o leleto ni isak tuwao and July reagetresan. Mia irariao makonan John Way yang kap mangi puag yang so. Akonan ang isasalang John Way substation riao nan way matalinim o kecil kamagita ko proporto ng kolonya. Puagi ananapan tapunta irai puliskan mo yatatok puag kaunabatan sumaw COVID isak tuwa. Met makarak yung schedulin mepan tatok ng irai na suwat kusanti awa isak pan tatok o ewe usipkan mebangin tatok. Ari iyan makarak kita substation riau komogito ng kolonya kuran. Tapon irai puliskan mepat paso ng kolonya puagi so ijaran chon tatok memia ansot. Met soto wewe ki me sabskan mebang yaw nan wing matalini mo kuji udi apan wiyawi ije mo na pan kis pantasang tamutan kru yawi sangan so yu mara komogitlan na substation. Ira karyaw amen imenan Christian salang John Way me intersection kay ng kolonya kan sola which la pala sa kaya the no left turn kan yawi niyan so school ban chapta puan kap kolokon onabak o sanamawan changan waranan sakukan nan kolonya. Koros yang kacung mangi irokat koros kasantasang bangkap kol sa macaylo na pa ko melele. Intersection kan makasanti na bangi bansansan nan program muron match or chuppe bansang block tebe me ban social left turn o left block tebe. O wanso kan me bansansan nan program muron match. Imen beliau ulianti kampan kolokon ono ba ko melele wen pombe o peki sabun mamay sawas melele wen pokon kala ko isogo nono babakan irai John Way pombe yumsak kecai sawas penuh kecai nabali ono ba ko melele wen watch wen kap kolokon sabun macai ye ya sama o kirtan nan sabun macai wen kan koros. Kalau watch kamelele me sococok kelep kita dak watch popokop catch akonan kecai korusya nan sabun man pan. Mweni match me kak sagare kuwe an sukses kalangan bur korusya kaselele.